ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Uba PT Saukmi MLA Barim Haka kharar tarik unaitung arjar arpusaw ulapan pau balada long MDC mau watang ya ka proposal ne ka jingbu jing terwaru unam sya dalele baka maulai moro kan lek sya jayau constituency. Uba Saukmi ulapan pau ya ka ne ka jing sengokia hadien ka jing mi khubor balabu jing terwaban penrung ne ban peniaso ya ka maulai mauro sya ka jayau constituency haka jing penbet constituency jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ulapan pau ka jing lengok ka bakrau ba kumnu kitmu penrung ya ka mauro sa jayau constituency. Kumta ulakan tu ya MDC ka maulai uba tay borlang pathau ba kum unong mikmat ya ka maulai ba horkit hordang day ban sya ba ka mauro kan nei sa ka jayau constituency. Ini skokya ya ka jimut ya ka jing perkhat ka jonga. Habang I ya ka bandakalian jonga limitation jongka hasil District Council kilawara ya ka proposal ka longban wengno ya ka yakshna mulai moro on hatch po ka jaya constituency di nakalian juga kala sulingo ngayon haba hadu kom ka longba ka snong mulai moro kan dai po ka jaya constituency ngamtip nakadu kaliang ba nakalian jongka Limitation Committee aki draw ya ulain hakul kom manakalian ka jongki ka long bai penwan lang ya ka jayau barkum jo ban klop lang mata ya ka mulai muro ban ni sipo ka jayau constituency tim baling ang bina kawi ka long mga sulungo ngan bat ngaso kuslay kaba kaway namar ba nakalian juga ngakren sa Shibet ngampu baka mulai muro akan dek sebuah jayau constituency kata kada beniko nadu hipor momen shwa ngai scam nadu buyo rejongka jela hadim bala apelong ya ka mulai constituency kishnong mulai par kishnong mulai la moyong rim hadok tempo ang la berjak betul kamoro hap mulai constituency di ngadang kuah padang scam kipai baru guys bubung malang kikwa baka moro kan hap ya kamulai ka hap moro kan hap ya poka aga mulai kan si hadalika MDC election kapan sawan di ya banyak yang jongka anik demolition committee dengan musuh ega jimut ke ciperkat ke joki melabong karkom perkat ke bakum nu konong ban warak konong ban bu ya mulai moro siapa jawab konstituensi di isungku mentah konong ba akan election kamoro kan mulai oh jimlah ban klet jimlah kanong nakalian jingi gila ya jimlah kanong medina ya fa kamulai ngidon kam atli constituency di kasong pada apa sorkar ya ka ba hakan lanu kan ai kanong ya atli konsi kamulai kita ngidang community lanu ba kamulai kan yo atli constituency lapno hata kapor kamulai ka sorkar ka lai ko kamulai konsi ko pada ka mau tuar constituency banga super khat la kumunu na wani atli constituency ko kan hak kamulai konsi kan nan pada mau tuar konsi kan pada ko ban mit mai tiga syong pada ka sorkar hak nur kom ka ban aya ka ban le di hak pada kan ja ni ka mentah dengan ngasuk kya ba do kata
bat ngamtip kai ga jing haba hato nakaleng jong admission committee sobat ai mentai ga ni ga proposal hato nakaleng jong admission committee kala kendun kalong bat ka competition no jong ga dobas no mulai mo hato nakaleng jong ki gila sim ya ka consent jong ki no song jong ka mulai mo ismu tu syai bobot hang akapedi berkan ni ka benda ban bu ka moro aspo jao konsensi ka syai kamdan jibet jiwa ka syong hi po jong adobas no jong ka mulai mo dengan mas ong daga jan khat hak di kenti menta badang nang long bisi manga lalu sya baka mulai moro kan si poja konsensi bila badong hak du kom bapinu sya baka mulai moro kan si jaya bubun hanor bubun kinong rin na ang halaga por menta kabani kom na fismo ko kalomba kamoro ka ano syo kapat jong ka jaya konsensi habang katang si benta juga pelong ya gajiau konsensi. Tegi nong hikmat ya gajiau konsensi. Ngalapang harta kapor pelong kenum important kan ya ka moro. Jadi abang tangi part juga gajiau konsensi. Kabar ki kajing kajong kipai ba. Pisutu ada kawan ada moro ham haji au konsensi makhabur gunau hikmat hi kumur julong hi boshtahi ki jon hikmat ki jubi na hikmat na poka na kishnong ki makhame pelong haji au konsensi tegumut na syai on kinong moro mentara ki don kam yu kondisi ki hap pelong ben na moro habdi chipo jariau bangat ai menanu kusa kumbo kalong mentara kamali 1 to 3 kamali ke bangi ong kani menta MLA ke hap paslong no MDC hap jaya te bubut kinong sok snong menta jongka kamali 1 to 3 hap de kendon kam menta nong yu MDC ke hap baniyit yu MDC kamu di bapol basa sepok mo brem kiso so tho kalong ya ka jingai kenong jaka padha jo kapor khamtam kalong ya ka jingai kinong sok snong susu mentah ibu kamoro ngalap ong kamoro hi gede kasnong ka hap mulai kajimut kacipar khat na ro sedong hi lo piso da hap mulai gadang phe tadi kiwan pada ginong nikmat ke bana non na jiau de no benta pron nikmat mentai kamoro kajimut jim khat ka phe mentality ni ka approach ki long jong itu nikmat ka phe kalau hang ko me ban deal bat we bar ke paiba jong ka moro di kani ke benta hi kalong syai ba kasong adobas no tada adobas no hi kong nging sobiang bangile sepo jia mata kasong haki denga hi ngong kum bifat barim mangi ilupa ya jinga jing paiba yem ya jing sitong jong paiba baru paiba jong mulai konsensi paiba jong molo kumju hi ini ki paiba ki don kam sipun ki jingarap abana kale ngajimi nginyarap namar habaralong MDC ru paiba kim tip pio skim laga skim he la skim barit la kanu ade ga bentah jong ni ka ai ga skim kata kade perkhat na kanyang paiba to kumulong mata sipor temporary na no mata ka temporary mata asnem runa kita nguir kom perkhat ka long ba don perkhat ka long don kam development ai badon kam long perkhat untuk kerib je prio kata ada basisya dan di khat untuk pingi perkhat khamtam na mata ka desi council kade na ka benta jong kerib ka je penrio hang ni matam hang ni keni ke skim to nakalian jong ka hasil desi council kar komperhat jong ka approach ka long ba mulai gele he kino mispat kim la shu ice cream ko ba ki pa ki lenti obre ka he happen shu ai malumana
Dengan orang ni ko mata ko magalong po sa council hi kamakhamsan kamangingi khmat ya ka sa council kadai kan sa council kadai na kamata manpet na mata ri ka japat reo ni so thu mata ya ka jong long important jong ka sa council bante lakam khamtam mata kalong bante lakam nakam banta jong nam ta ka japat reo jongi la kadai ka gustur la kadai ki it la kadai ki hima pertanyaan mata jadi doa sih, pertanyaan menda ya jing secara puas nak po, jing secara puas nak po thau. Pada juga po benang perking ha kamtam ya kanega jing bomdi alat kalau hibri benda bar ban khai pateng ha po jong ka po kari jong kum ju ya ban perking ha kamtam kolong ya kamtam ya jing ketlep jong ki hibri benda bar po ka je ben riu jong ni. Bat kiwi benda mo thik na mata kari ka je ben riu. Kung mga hindi niya ba kerpang, rela kru kerpang ini, pada juga por, la juga por ini la pek ilong la buah konsul dia bertahan di kasih schedule, dan bang kasih schedule ni lo kumni kalau mata, bagi skam kadi kebentar jungi, benda bertahan di kasih schedule, mukhasi jungi, wajah beliau jungi bahkan nong klan ke nong syak, klan hapro kuliang, kata kadi kajing tu jong kadi ka, buat jong kadi desi konsul. Dia bagi wan pai biang benda sini semua baru. Dia nak yang kejongai, ngasngol lomba, nak yang kejong dimension committee. Kaki HDC mata kalau bu select committee, kalau bu select committee, bagi select committee kan syong biang, kan dia tengah proposal. Padahal ni pisau tu hang ni lada, nak yang kesyong ki persyak, nak yang jong MDC jong mulai persyak. Sekarang kalau nak lihat select committee kapan wen mentang yang ada proposal. Dengan nak lihat jumlah hingga kerpat yang buat tiba bertahun. MDC bumi kerpat yang mulai kongsi. Nak lihat jumlah golong bah hamtam dalam select committee. Umdai bansya horkit hordam maka mulai moro akan naik siapa je. Barang kau mentang ada gawe baga jing di proposal jong admission committee ban bu metai gamoro siapa jiao kalau dong hal dikepor ketika wrong approach pandangan yang admission committee kibu mata kanong siapa ketika wrong approach pada ka juga por ila ju sko no haginis hagi benai berdep nak lihat deputy CM jong PhDC bab NCM ompek tentang dari adjustment juga constituency maka readjustment ka syong mata haka proposal ke bangyo anak syong ditau ai nuksa mopat musyak hab mulai nega syong kalau syong committee pak mujo long dorbar abe jibu ga hab proposal sipo ka HDC yang pen namar baka biang ka lain ke long ban pen nam tarat bapen joka mopat ikwa kontrol namar ka mopat kontrol ka biang kalti ka biang na dosdong ka biang ni suto ka biang dosdong de ngam tip namar bro sikata ka no banda ka leng jungi dong am simyo snow nong banda ka leng ka boro akla tho banda ka jing tho sipo ke disi bangi kwa pande na sibe ke jaka tani banda ka don hearing ka bangi myo snow bon don hearing ru banda ka leng junga ke HDC ru ban khot pai ba ke no song jo ka moro ngam tip di gila khot ngam tip ndeng tang ka ne ko wei ye ke no song jong ka moro kan thup long ya nak leng jo ka snong hab ban berkhat bha kalau baka moro akan nek spo jiao namar nang ege bangi nak leng jo ka pas kam babon hi ngam nak leng kinong song snong ke ba sho moro hi ila ilu pai kata baka jinge babon ki jinge babon kalau bangi nak nek ndu hadin habut onda nak leng jo ka jong ka moro amata kan nek spo ka jiao konstituency abang ipen kusa nengkong golong ba madi 1 2 3 nengkong ada amadi ka hap tamda amadi ka hap sipo hap silong not hadir pada nakaliang jong ka nang soka kapan hap pada so desa konsil hal si berkat hi kanumla bandong ba beli namar ba kawe gelong MDC ke dalam jong bata MLA jong bata handre pisung thu kono haba ka sorkar ka mon yeki berkhoi kilong
Memang ina emak mentai ke melingon tri. Ningkong tang ke MD election, college push long nol. Hadir pada sponsor ke MDC election, hak sport jia. Dekat bangal la tiang yo jar khat la syai kan point ningkong mentai gong tang MDC, kamuro tang MDC kamuro kan dek jia. Yo poi ke por la syai. Yo pun la syai ke poi ke por long ba kamuro. Kamuro rumah tang dek kan dek chikan. Kamuro rumah tang ka MD yo kali syai kan dek yang syilong nol. Mabeli ke kombis ke data joki ke long kapher berbeli kuat lak kumdu benang kawai ke long berhal berpimpiang lang bagi konsi ke piang lang di botas merengi hak sutu pada ya ke jinglong teli jong kamulai dengan community ke long keban nak leng jong kamulai ke long teli hi kawai lap dong ngilap dong bandang leng jing ngindai peteng ke jong teli pat ngi ke mangi kuat ke bangang dawa apa ba jong mulai ke dawa ikwa artli ke MDC constituency kasyong mata kasyong mata kasyong hadis konsen kalau ga keteng ke bakumdo bene ngasyo ai ke proposal ka mon kamulai kondisi ke mau tuar konstitusi ende kasyong haka ka bangi ikwa kalau kamulai no artli constituency ne bakal he ngim kwa kalau ba kamuro kan chejia de ke jingker pa na kaleng jonga kalau MDC jemulai na kaleng jung hap ya ba scam dari ulong hap kalau ba habani yang dak ba ban kentu mata ya kesel komiti ban nak kalian jong kamuro ada benda bisa mulai kam de benda cepo ceo konstituensi baru kita bakal ta ya ke sentimen jipai ta ba hak juga por bat kan nura jingrum karam harukom penyak skim MLA ke hamora konstitusi MDC setai dengan menggerak ke jingrum karam kan lagi ke bapak ada long kan long be kumulong bersua kamuro kada hapa mulai konstituensi ai kada kamur kibade mensua kumtu bad warga mopat ngindon iban om nabangi sutu di praktikal hi kamlong hi kaboje ke no sosang dan dapo na mopat ko sia mulai long ba hi na galeng joki bagi liam bagi kalau ngak mong kada ke bas kada jibakat jingai jo sosang tau bar kum juru haju ko por kada ke jibakat pabhana kada yang bisa komiti bapenwan mata ya ka mopat kalau sepo kontrol dan nak benda kamuro makerpat daga mensing ke bersurit dengan pat di dasar komiti baru show dia ujung mata yang HDC yo CM mati CM in charge pas kumha kalau menbu yang ya ka moro kalau bagaimana mulai konsi akan nikah MDC election ke Barcelona.